phambili bazalwane. Hallelujah. Yinto nje. Hallelujah. Bayayithanda abantu balapha emhlabeni into yamazwi asixhenxe. Hallelujah. Bathi ke amazwi asixhenxe akhona irongo ngawo. Hallelujah. Maninzi kakhulu amazwi athethwe nguYesu Kristu. Hallelujah. Bathi la sixhenxe uba kutheni andaba esixhenxe, kutheni andabaluleke asazi. Hallelujah. Kodwa wonke amazwi athethwe nguYesu Kristu into endiyithanda ngawo uthi Yesu Kristu akazudlula. Kuzawudlula umhlaba, kuzawudlula izulu, kodwa amazwi awathethile sozadlula. Plus ke ndifuna wazi uba nalathethwe nguwe amazwi akazudlula. Ngoba umntu uzawugwetya ngento ayithethileyo. Soze ugwetye ngento ongayithethanga. Uzagwetya ngamazwi wakho. Yabona ngosithetha ngamazwi athethwe nguYesu Kristu. Kodwa khona athethwe nguwe. Andikwazi kutheni. Naliphi lizothethile sezawukhunjuzwa ngalo. Njengoba sikhumbula athethwe nguYesu Kristu, akhona nawapha sezawukhunjulwa. Jesus. Ndifuna ukwalandelanisa, ndifuna uthatha lawo kuqala ke amazwi lamazwi asixhenxe. Hallelujah. Ndifuna uthatha lawo kuqala amathathu. Bendingathanda bona ukuthatha lawo kugqibela. Into nayo kukhona ozawulandela emveni kwabo. Kuma mnandi kakhulu lawo kugqibela. Baba uthiwa ndizawungena lawo kugqibela, bekuzawubethwa intonga. Hallelujah. But sizawuqala kulawo kuqala. Hallelujah. Qala kulawo kuqala amathathu. Sizawufuna nje incwadi yethu, incwadi kaLuka 23. Glory to Jesus. Ngicela nishayele izandla ngokubakhona kwenu. Hallelujah. Ngoba nizova ukuthetha kaThixo. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Ningahlabelela apha emva kwami ngexesha siyifuna incwadi. Incwadi kaLuka 23 sibheka uverse 34. Hallelujah. Esixhoseni nasesizulwini ifuna amapeli nasesipelini singayifunda ngesipeli. Hallelujah. My sister up emva, I know you are a baby. Hallelujah. Hello. You are a baby, you can read for me in baby. Hallelujah. Luke 23 verse 34. Okay, it's okay with English. We're reading from the Luke chapter 23 verse 34. The heading says, they killed Jesus on a cross. That's the heading. 34. Jesus said, Father, these people do not know what they are doing, so please forgive them. The soldiers then picked up Jesus. Yeah, it's okay, my sister. It's okay. Hallelujah. Father, forgive them because they know not what they are doing. Hallelujah. Ngicela sifunde ngesixhosa. Ngicela sifunde ngesixhosa nangesizulu before sifunde. Mangifundeka kanje ngesizulu. Kepha uJesu wathi, Baba, bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo.
babelana izingubo zakhe benzelana inkatho. It's okay, Dada Brabule. Ticela umnyeke isiZulu. Okay, excuse. 23 verse 34. Wathi-ke uYesu baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Bathi-ke besabelana ngengubo zakhe benza amaqashiso. All right. Ticela sikhawuleze sifuna siwafunde way 3 and then sizakwazi ushumayela ngawo after. Hallelujah. Ticela ke ngokusika incwadi kaJohane ku19 sifike sibheke phayana uverse 26 no 27. Yeah, 27. Lelizwi lesibini kulamazwi ayi7 athethwe ngubani? Athethwe nguYesu Kristu. Ticela liphinde nilifundele. 19, 27, 26, 27. Luka 19 verse 26. Uthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona, wathi kunina, "Mame, bheka indodana yakho." Verse 27. Wayesithi umfundi, "Bheka unyoko." Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamyisa kwakhe. Hallelujah. Ticela enye version futhi. John 19. When Jesus saw his mother standing there beside the disciple he loved, he said to her, "Dear woman, here is your son." Okay, let's go to the last one and then I will go deeper to them. Go back to the book of Luke 23. And then the verse is 43. Luke 23 verse 43. Luka 23 verse 43. Wathi kuso, "Ngiqinisile ngithi kuwe, namuhla uza kuba nami eparadise." Hallelujah. Another version again. Luka 23 verse 34. uYesu wathi kuye, "Inene ndithi kuwe, namhlanje uya kuba nami eparadise." Glory to Jesus. Isiluku go. And Jesus replied, "I assure you, today you will be with me in paradise." Hallelujah. Amen. Mama Bishop ucela usithandazele sibongele ukufundwa kwethu. Sebenza ngokwakho Baba, phakamisa ekuyakusamile kule ndawo Baba, sibekele Baba ngesandla sakho, sibekele ngawakho amandla, bonakala Nkosi njengoThixo, yenelela somandla egameni lakho. Thank you Jesus. Hallelujah. 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 Thank you Moyingcwele. Hallelujah. Sifundile bazalwane amazwi kaYesu Kristu mathathu esigijima phezu kwawo. Hallelujah. Uthi uYesu Kristu bawo baxolele ngoba abayazi into abayenzayo. Babethele uYesu Kristu esiphambanweni. Baba benza into elungileyo. Baba benza into efanele ukwenziwa kuKristu ngenxa yento bana baba uYesu Kristu ungumuntu owephula imithetho kaThixo. Ungumuntu ofanele ukufa. Kanti ungumuntu ozele uzosindisa ihlabathi. Elithi lizwi kangaka uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi wade wancama unyana wakhe ukuphila kwamzeleyo into bana asindise abantu bakhe emhlabeni, engezelanga uzogwe umhlaba. Endaweni bawugweba umhlaba wasu wabona kufanelekile into bana mawusindise umhlaba, kodwa ufaneleke uba usindise umhlaba ngonyana wakhe.
unyana wakhe oyena uclose kuye oyena osenhliziyweni yakhe uThixo kwaba nguye ofanele asindise umhlaba ngokuba abethelelwe enziwe isono engeso sono enziwe umoni engengomoni. uNkulunkulu onguJesu wayeUNkulunkulu ophelele eUNkulunkulu engenasono kodwa kwamele ukuthi uNkulunkulu athathe isono somuntu ongene esonweni ngokwezenzo zakhe. uNkulunkulu wenza isenzo sobuNkulunkulu bakhe ukuthi angene endaweni yomuntu ukuze uNkulunkulu afele umuntu. Ukuze umuntu aphume esonweni kusala uNkulunkulu esonweni. Ngoba isono sinamandla phezu kwaNkulunkulu kodwa sinamandla phezu komuntu. Manje ke masakhuluma uJesu uthi uJesu bathethelele ngoba bonke lokho abakwenzayo abakwazi. Abazi ukuthi uNkulunkulu leli yicebo lakho ukuthi vele mina Jesu kumele ngife. Me, Jesus, I must die. They don't know. They think that this is their own doing. But this is the will of God. Licebo kaThixo. uThixo baxolele kule nto abayenzayo. Ngoba basetshenziswa uSathane basebenzisa uba mabenze bonakala uba uzafanyana nawo uYesu Kristu. uThixo uzavuma ukufana. Umuntu akafuni ukufa. Umuntu akafuni ukufa. Mangavela indoda ingene alomnyango iphethe isibhamu. Ifike ijubule kwelicala. Ishiye kwelicala. Glory to Jesus. Abamecala ngeke baremain esitulweni. They will take cover. Ngoba umuntu akafuni ukufa. uThixo yena ngokunguThixo ukufa kwadama nguye akakoyiki ukufa kuyanqala kuThixo. uThixo ngoku baxolele kuba bayazi into abayenzayo. nguThixo waxole sikhonzayo. nguThixo thetha ipeace. Because this is all about forgiveness. This is about our forgiveness. Sitholele izono zethu ngoYesu Kristu. This is the whole purpose. Uba kwenziwe le nto yenziwayo kwenzelwa kuze uxolelwe thina. So uthi baxolele thina abantu. Xa isithi baxolele akaxoleli abo bambethelelayo. Baxolele bonke abantu ezweni. Xolela zonke izono zabantu because bengabigoxolo ndisemhlabeni ndizoxolela abantu ukuze basindiswe. Ewe babonile abantu Thixo. Abantu basemhlabeni bakhonze oThixo basemhlabeni bakhonze imimoya yasemhlabeni benze izinto zasemhlabeni balibala uThixo yaphela i-connection phakathi kwabo noThixo. Waqomba uThixo wakhala uThixo ekhala abantu bakhe wazisola uThixo bakutheni ndiyenza umuntu bakutheni ndimenza umuntu njengoba kwinto andenza yona umuntu uyandidelela umuntu akahloniphi umuntu akandazi into endiyiyo umuntu akaboni uThixo bam. Ndiyawusuke ndithini na ndimbulale umuntu ngoku noma ndithini. Kwafumana uba kumele kube khona indlela yokusindisa umuntu. Kulapho bangena khona uxolo. That's where the peace came. Hallelujah. It started from God. uThixo waba ne-peace naye. Before ezintwini. This is all about God. It's not about a person. Ayisongo umuntu lento kodwa ingoThixo. Uthi ndiyayenza lento ndinibuyise ezizweni ndinichithachithe kuzo ndinibuyisele kwalapha eJerusalem kodwa lento andizuyenza ngenxa yenu ndiyenzela igama lami. This is about God. IngoThixo lento ayingokantu kwaphela. IngoThixo efuna ukubuyisana nomntu wakhe. Umuntu wakhe bengafuni ukubuyisana noThixo ebengenandaba noThixo kumnandi emntwini esesonweni. But God had love and he decided to have peace with himself and he decided I'm going to forgive this one. They don't deserve it but I'm going to do it. They don't deserve it but I'm going to do it. For me, I love them so much. I cannot let the devil win.
Because already Satan has defeated them. Umehlulile Satan ngesono. Isono simehlulile already. Simehlulile isini isono nami. The sin has separated them. Isono sibahlukanisile nami. Athi ekhuluma uprofeti. Athi isono siyayithinta imisebenzi kaNkulunkulu. Ukuthi imisebenzi kaNkulunkulu ingabonakali ngendaba yesono. That is why God ekhetha ukuthethelela. Okay. That was the first one. Hallelujah. Let's go to the second one. Hallelujah. The second one. Hallelujah. The second one says, it tells me, tonight or today, ndizaba nawe paradise. Ndizaba nawe paradise. Ndizaba nawe embusweni kaThixo. Hallelujah. Hallelujah. Nisekhona. Are you still here? Ndizaba nawe embusweni kaThixo. Ndizaba nawe paradise. Namhlanje ndizaba nawe. Hallelujah. My God, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Uthethe impilo ngabhaptiswanga. Akabhaptiswanga. Akazange athethe izilimi. Akazange athethe izilimi. Kodwa uthi ndizaba nawe paradise. Akazange ehlele kuyingwele. Kodwa uthi ndizaba nawe paradise. Ndizaba nawe paradise. Umuntu ophume esolweni direct ogwetyelwe isono sakhe already because yasazi isono sakhe ubevalele entolongweni ukhutshele bezobulawa kugqityelwe isigwebo sakhe begwetye ngaso uba uzawuphelela emnqamlezweni abethelela afe. But xa ifika emnqamlezweni uyarecognize uba loo ndinaye apho bethelela kunye nam. Hallelujah. Mna ndiyazazi izono zam kodwa lo akenzanga sono. This one has nothing to do with the sin. But here, ngozothatha isono sam. Lo ndigwetye naye ndigwetye kahle. Because ndigwetye nongenasono. Uba zathatha isono sam. Ndife ndingenasono. That's the whole purpose. Sife singenasono. Kodwa isono sisenzile. Futhi saze sagwetya sagwetyela isono. Umthetho uzigwebela isono. Umthetho wathi uzigwebela isono uba xa unesono ufanele ufe. And there's nothing that's going to change that. NoThixo bengenakwazi ukuyiguqula laa nto ngoba uyithethile iphumile emlomeni wakhe. Wathi umntu onesono ufuneka abulawe. Nawe ke wawugwetyela uba mawufe. And ugwetyelwa kwakho mawufe kwakufanelekile ukuba kwenzeke futhi sekwenzekile kwisono nasinye osenzile ugwetyile. You have been sentenced to death. For the fact that you were born, you have been sentenced to death. You're going to die because of your sins, because of the sins of your mother and your father, because of all the education. Imfundiso zonke ozifumene ezini ngezinto zasemhlabeni nokukhonza kwezinto zasemhlabeni ongakhonzwa kukaThixo. Already you have been sentenced to death. Uyamdinga uYesu Kristu ozawuthi today you will be with me in paradise. Uzaba sezulwini noNkulunkulu. Uzongena ezulwini noNkulunkulu. Ugwetywe unjalo isono sakho siza kimi. Wena ungena ezulwini utshaya ngam wena ubangcwele. Ngam wena awubi nasono wena. Le ndoda le ikamoyiki nakanti wena uThixo. Ngoba mna nawe siyasazi isono sethu. Kodwa le ndoda le ayinasono. Amoyiki nawe noThixo. Ithi masayigqibile uthetha la mazwi le ndoda ethi uzolikhumbula. Remember me in your kingdom. Kwenze kanjani uba lo muntu abethele naye ekingdom emnqamlezweni wakho wakubhaliwe kwathiwa the king of the Jews. Inkosi yamaJuda. My God! Jesus, glory to Jesus. Inkosi yamaJuda. Inkosi yamaJuda. Hallelujah.
Nkosi Yesu mhlaba. Nkosi Yesu wonke. Hallelujah. So pasika Satan. Naso Satan. So kusesikathini. Senziwe nothini. Bese wonke uyalawula uYesu. If you are lucky enough, uYesu wonke. It's very dark there. Akuna light. Nyama. But from time to time, Jesus is the king. Akavalelwa into. From time to time, uyahamba yobheka kwenzekani sonke. Only when Jesus Christ enters the heaven, that's when there's the hell. Mayingena esogwini, kulapho khona bakho lokhanya esogwini. Because kungena uYesu. Hallelujah. Now let's loud this word. Glory to Jesus. So inkosi yamakhosi, le ndoda yamrecognize uyinkosi yamakhosi, uyinkosi yakonke, uthemba usweni wakho uze unikhumbule. Remember me in your kingdom. And then the reply, impendulo kaNkulunkulu uJesu ithi, today ngizoba nawe eparadise likaBaba. Wena uhamba nami. Yebo uyazizwa inhlungu sesiphambanweni. Yebo uzofa, angeke ngikushintshe lokuthi uzofa. Sizofa soyi-2. It's nice ukufa noNkulunkulu. Ungafi wedwa, ufe noNkulunkulu. uNkulunkulu abe ngaphakathi kwakho, umphefumulo wakho mawuphuma, uhamba noNkulunkulu. Uzoya lapho uNkulunkulu ekhona, ngoba uNkulunkulu uzoba lapho mina ngikhona. Ngifuna lonke libe la mina ngikhona, ngiuNkulunkulu. Umufa noNkulunkulu is a blessing. It's not a curse, it's a blessing. Usaka ukulima mfalme, sikali iso somo umuntu balafu. God is a blessing. To die is a blessing. Into ebula kuThixo la. Thethi kuba ngabalimi abemithetho yabane aligcini into ezafana nokufa. Satan akanasigwebo sikukufa. Satan akazi ukugweba umuntu makafe. Umuntu usehlele gwethe kuThixo makafe. But uSatan into ayenzayo ukuthi hallelujah. Ukhabela ibhola esipalini. Hallelujah. Ukhabela ibhola esipalini bakuthe uzafa vele ifa. Uyazi uyesaba ukufa. Uthi ukuze ungafi izakume izokhonza izinyanya izokhonza amadlozi ukuze ungafi. Izofumana intambo ukuze ungafi. Ufuna ubale ukufa, it's your destiny ukufa. Noma ungazifaka, noma ungawakhonza amadlozi, at the end of the day uzafa. So the best way to begin you are ready for dying. You are ready for a move. Let me be ready. Oh, the Shalani Papi, the body of the secret salon, the low figure mark. These are what do you pack when you put about one move? Who got a move flat at our and I said, you will see me. Ukenda ngokufa komphefumulo. Usathane masekufa umphefumulo akasenanto kwenza. Obakhe kuphela la emzimbeni kuphela. Uthi ningabe saba abantu balapha emhlabeni abazakwenza yona. Ngoba abantu balapha emhlabeni bakula nomzimba kuphela. Asawufina umzimba ababisananto kwenza. Kodwa nimesabela uThixo ngokuthi uyakwazi ukubulala umzimba aphinde athathe umphefumulo awufake ezongweni. Glory to Jesus. Today, uzabaname paradise. You will be with me in paradise. Uzabaname zuri paradise. Gati kayo Satan. In paradise, ihlala abantu aba right, abantu abenzelwe inceba, abantu abangasena sono. In paradise, must you understand indawo emnandi. Indawo yobhalo 4. Bawuhlupheka emhlabeni ungakwazi ubhalo 4, but this time around in paradise, uzakwazi ukuhlala phansi ubhalo 4. Your programs have gone. Zidlulile zidlule nomhlaba. Zisele emhlabeni zonke. Hallelujah. Insizwe nenhlupheko zisele emhlabeni. Abantwana abekhathaza imisebenzi behlupha. It's gone. You are in paradise now. Wonwabela ubukho bukaThixo. Uhlele bukhoneni bukaThixo. Udumisa uThixo xa umbona ukuthi makabonke ugcwele. Ngiyakho awusenakhala, awusena Satan, awusena mlingi. Uhlele ubhalo 4. We picnic no tick, we date no tick. Glory to Jesus. We praise you, Jesus. Okay.
Okay, hallelujah. In the last 10 minutes, hallelujah. We'll see how many start. Hallelujah. Ha! Glory to Jesus. Number 3, hallelujah. Number 3, hallelujah. 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 One was in the middle. Ababili babesemacaleni. Wayexhaba isisono ngapha, exhaba isisono ngapha, ephakathi yena. Kahle kahle kufanele abe phakathi enhliziyweni yomuntu. Kahle kahle kufanele abe phakathi ebandleni. Kahle kahle kufanele abe phakathi. Ababili bedibene bebathathu bevumelana ukhona phakathi kwabo. Kufanele abe phakathi. Bevumelana babonile. Bevumelana babonile yabasina sinezona siyavuma sobabili. But yena ukhona phakathi kwethu. There were 3. And we talk about people. 3. Hallelujah. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. But beggar. God the Father, God the Son in the middle. Unyana phakathi moyeni wena. Side. Hallelujah. Ukhaba nguyise, khaba moyeni wena. Uphakathi. No Yesu uhlale phakathi. Babephakathi emanzini elwandle bafika isivunguvungu uyesu ephakathi emkhumbini futhi elele uyalala ngaphakathi emfini anethezeke umuntu wakhe umvusa athi ubone nje afana sebethi kuphelile athi walala nje ifa yesu ithemba lomuntu lingaphakathi alikho ngaphandle alikho entweni ngaphandle lingaphakathi problem sisolo singaphakathi sifo ukuphila ngaphakathi egameni Yesu Kristu esandleni seYesu Kristu uYesu Kristu phakathi Lord Jesus mazwi kaYesu Kristu mazwi kaYesu Kristu Glory to Jesus. Bengithi ngiyabona isingapha kwelesithathu. Sifikile. Benafika. The thing is that number 3. We are confused number 3. I'm confused number 3 and my best number 3. Hallelujah. Number 3. There's ngenze wokuqala, ngenze wesibili. But wesithathu there's a change coming. There's a change coming. Okay. Masiye, hallelujah. It's nice to be here in Chilos. Kukhona othi akabi mnandi. Akaphambisana tuporekile ndiyabona. Glory to Jesus. If you are on the same page, thank you. Thank you. Praise Jesus. Hallelujah. Nam ayiplananga. Hallelujah. Anakhala. Yamazi banayi. Hallelujah. Yamazi nambanayi. Andimkabazi. Dichiko nyama za lapha kule ndawo. Hallelujah. Ziyayiqa. Sibene nolunye uhlobo. Ngicela mama ukuthi ngonyama xa sidibanile zombili. Sifana nje amandla zimbi kakhulu. Hallelujah. Sifana nje ngamandla iveni bayile amandla yayo yisibaleke. Hallelujah. Injongo yokubaleka ayifuni ukulimala because you understand uba xa ndingalimala andisasukwazi uhamba ndiyozingela ndizawubulawa yindlala andisasubulawa ngokuthi ndilimele kodwa ndizawubulumaniswa yinto yobana ndinezilonda. So ibaleke ukuba ingabi nazilonda. Sifana nje amandla zithi ibone iba yaloyisa ibaleke. Siyanqwala ke egameni kaYesu Kristu. Zonke ingonyama ziphansi kweenyawo zethu siyazinyathela. Izilopiyoni siyazinyathela ziphansi kweenyawo zethu. Iinyoka siyazinyathela ziphansi kweenyawo zethu. Uyakusikela asoyiki soyikawuyikisa noba ngathi ufuna ntoni soyiki uyakusikela. Lord Jesus.
Last one. Hallelujah. 5 minutes. 5 minutes to go. 5 minutes to go. Imbiza for sure zilate. Hallelujah. For sure zilate. Hallelujah. Ziyasindwa nazo ziphele nzima. Hallelujah. Kunini zibasela. Kunini zibaselwa imbiza. Hallelujah. Zisemlilweni imbiza. Hallelujah. Aphekanga zona but iphekile ngaphakathi kwazo. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Ayenzanga imbiza. Bese ngakideza uthiyo. Glory to Jesus. Siyatya ngathi le ndawo. Hallelujah. Sizakubesa ngayo le phakathi kwembiza. Hallelujah. Glory to Jesus. Kanhluphi manje. Hallelujah. Ngiyaqhubeka manje phakathi kwahluphi. Athi kuYesu Kristu kwelesithathu abone umama. Hallelujah. Athi mama nanku nyana. Athi nyana nanku nyoka. Lithi iBhayibheli. Hallelujah. Hallelujah. Athi kuYesu Kristu. Okay, lithi iBhayibheli. Lo nyana kwangalo mini wamthathela kuye wahlala naye. Hallelujah. Lowo mfundi ebethandwa kuYesu Kristu wathathwa ngomama. Hallelujah. Athi mama nangu siyamazi mama uphathana kanjani. Uyaphengelwa imbizo letha sibebomvu. Hallelujah. Kumlinde kalezemba akhawuleza athi umntwana angajabula weyindlala. Mama lo. Mama wenza shoba abantwana xa befunda esikoleni bayibile ba right. Abathathanga ihlazo lifihliwe. Hallelujah. Abantwana batyile ba right. Hallelujah. Abantwana baphuma endleleni abalungisi. Abantwana babengenzanga kahle bizo mama afika bathethelele baye ndiyaqonda babonile but ndizawubona iplan. Hallelujah. Abangagxothwa esikolweni. Ngumama lo. Mhlawumbe ukuthi mandithetha ngomama, ngumoya ingcwele kaloku. Ngumoya ingcwele kaloku andisinotho kodwa ndizawuthumela ozawuhlala nani. Ngumoya ingcwele. Hallelujah. Akunamama kunomoya ingcwele. Glory to Jesus. Kuye losinakekeleyo, kuye losiwe naye, kuye losingenaxhala. Kungamandla kaThixo ukuthi ngaye usisilisekiso soba sisindisiwe. Ukuze uzazi usindisiwe funeka umve umama uliphutha lomama umphuma bephatha. Umphuma benxibisa. Umphuma belungisa thethe baba uthetha manje akukhulunywa nomyeni. Umama uyamlungisa umntwana wakhe emlungisela indoda yakhe. Uyamlungisa unyana wakhe emlungisela unkosikazi wakhe. Wengcwele lo. We have the Holy Spirit. And akaqala ngokuthetha ilwimi. Akaqala ngokuthetha ilwimi. Bantu manje ngifuna ukuthetha ilwimi. No. Ungamandla wasozilwimi. Ungamandla kaThixo. Nokumasiphetha ilwimi ngebaphila abantu ngelwimi. Nokumasiphetha ilwimi ngebehlala moya ingcwele abantu. Ilwimi into yakho leyo uThixo akunika yona sisipho sakho. But moya ingcwele uyasebenza ngumsebenzi kaThixo moya ingcwele. Ngumoya ingcwele osidandile esigcineni. Glory to Jesus. Amazwi kaStay aphelile. Hallelujah. Phelile konke lalekhala. Hallelujah. Glory to Jesus. Okay. My time is up. Hallelujah. But I have seconds. Hallelujah. Great. Hallelujah. Gabo. Hallelujah. Just to love God. Hallelujah. Put on this food. Hallelujah. Look at the story. Chapter 5. Hallelujah. 36 and 7 and 8. I'm not sure if you can 38 or 39. Hallelujah. uYesu Kristu uthi anizokwazi ukuthi ingubo endala niyithungele nivale niyiphethe ngelaphu elisha ngoba ilaphu elisha liyayidabula ingubo endala ize ithi ke ngoku ingubo endala imosheke ngakumbi
the old blanket becomes worse when you put a new one. Hallelujah. Hallelujah. Athi ke ngoku imvaba ezindala nezintsha azidibani ngoba entsha izamosha endala izawenza iwine skin zibhase imoshakala iwine. Uthi uYesu Kristu uthi uYesu Kristu uthole amazwi kaYesu Kristu nawo la thetha amanye amazwi. Hallelujah. Sisemazwini kaYesu Kristu phumile kulabalo ayi7 ndikwenye into. Hallelujah. Uthi ngoba umuntu osele iwayini endala uyathi le ndala iright akabi sayifuni lentsha ayifunwa ke lentsha ndizakwenye into. Le lentsha ayisafunwa ngumuntu othethe yakudala. Wayini uthi Yesu Kristu uthi entsha maligalele kwenikwe ezithubeni ezintsha ingathele ezithubeni ezindala. Ngoba akekho umuntu okusesele iwayini endala athi ugijimele entsha akabi sayifuni. Livangeli ke litsha le-New Testament elingafunwa i-Old Testament ngoba xa udibanisa i-New Testament ne-Old Testament ivelile worse i-Old Testament. Umuntu ofundiswa iTestament endala ngemithetho yakudala akayamkeli i-New Gospel, akayamkeli ivangeli kaYesu Kristu, akayamkeli indaba yensindiso ngenxa yento yobana wamkela imfundiso yakudala. Asibayekeni abantu bemfundiso zakudala bahlale nemfundiso yakudala, siqale sithele emvabeni ezintsha. Masigalelele emvabeni ezintsha lewayini. Namazwi ebethethwa ngamazwi amatsha ofana athethwe ebantwini abangazange bagalelwe into endala, abazafumana into entsha bayamkele bayibone ilungile ngoba abafumana into endala bayayidelela into entsha ngoba babona ukuthi ayibalungelanga. Uthi Yesu Kristu lo ngumzimba wami lo ohlethulelwa nina ngalo lonke ixesha likwenza oku kwenzeleni uba likhuphule. Uthi selandendebe leyindebe le yomnqophiso omtsha ligazi lami eliphalalile lingene kumnqophiso omtsha lisentweni entsha alisekho emnqophisweni omdala lisemnqophisweni omtsha. Uyayidela ikhomba le bayekena abantu beyakhomba le bazalisa kwathi
Asabe asakiswa satusayelo. Asifuni kafunyiswa. Nobasonto afimansi kasiphume. Ngowethu likhona. Khona khona. Come over. Come over. I'm done. I'm done. I'm done. Jesus. My work is done. Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Take over, Holy Spirit. It's your own doing. Hallelujah. Jesus, come. Hallelujah. Take over. Take over.